Qale phansi iyakhathaza indaba yegcwama leli. Sawubona kuphi nobulek finyakho lambuso njengamanje ubungelele imathini locause into mzimqhamu namehla kabanye baqhumela imali ethubazi ngana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala lacotshonza okulungile press subscribe button share pin comment kunde konke uma subscribe ikhamba khamba so senze ube wena waqala uthola notification uma sikufaka video phambili ngani zawethu njengoba sazi ukuthi ke kusuka lapha ko October November kuya December sike sabimbanisana nje ingoma ethi iParis ikakhulukazi seku December abantu abaningi bese beprove ukuthi yona ezohlonisa unyaka indlela nje ebesebenza ngayo bese bekwenza ubone ngokusobala ukuthi cha le ngoma izovimba futhi yona ke engase ihlukanisa unyaka cha bantu zakwethu awamaningi awami ukuthi ke sekusabalela ama video lapha khona ke ama matric celebration enziwa ngayo le ngoma ke engicabanga ukuthi ke abantu abaningi sebeka bananga ngaphandle kwalokho kunomhlaziyi futhi uphinde ephumele obala nje ukuthi cha iyabonakala le ngoma ukuthi cha yona ayizange izifakwe ebantwini kodwa ke iyona ke engenelayo kubantu futhi njengoba ke ungangitshela ukuthi yini edala ukuthi kube yona esetshenziswayo manje for ama matric celebration buke isibalula lapha ukuthi hey mawungabheka engomini yembangi yakhe ke umthandeni lapha ke kuthe cwaka abanye abantu abayazi ngisho ukuyazi ingoma yakhe so ngale wethu ngaphandle ngisho isikhathi sakho asixhume sihlale kena ke ivideo yakhe umhlaziyi eyihlakaza yazi ngibhizilana ngiya scrolla up since kunama celebrations o matric into enginotisayo abantu bayacelebrate ngeParis all over even multiracial schools izikole lezi ezixubile ngokweinhlanga celebrate ngeParis. Umbuzo wami ke uthi ingoma eyarecognizewa njengengoma ehamba phambili eNingizimu Afrika noma mhlawumbe ngokuthi iyathandwa by ukhozi kwaba umjolo lo kanti umjolo lo udlalwa kuphi kahle ngoba bengisemakhaya ngoDisemba ngaze ngive mina ayikukancane impela ngizwe ukuthi kuthiwa uyadlalwa nawe ucabanga nje emcimbini ukuthi mingaki imicimbi okwafika kuyona kuthiwa kudlala ingoma leya recognize ukhozi futhi sekwenzakala kanje kuthini kubona uma bethi bayabuka nje ba-check Spotify o YouTube o Apple Music iTunes yini into abayishoyo kuthini nje kubona ukuthi yini into abayinika eSouth Africa omunye ngichazela athi ingoma yayivotelwe kakhulu this and this kwakuya ngamavote uma uzosho kanjalo futhi kahle kwakungayo ngoba umnandi bengoma kwakuya ngokuthi uba-reportening ukufaka imali laphana noma abalandeli bakhe bamfakela imali laphana bacebisa ukhozi bamvotela phela ingoma iqala phansi manje yabona sengiyabona makuthiwa kunomehluko phakathi kwento edaliwe nento ekhandiwe yabona le ngoma lena indlela yazi ungasengathi manje iphumela last week idaliwe nje ukuthi mnandi nje akufani njengalena ekhandiwe ukuthi abantu bephela ngomjolo umjolo ke wathi usuku no half wahlanganisa 1 million uphumile a day and almost and a half or close to 2 days but wahlanganisa 1 million uma ngabe le nto engakhandwanga kumele ngabe njengamanje sikhuluma usubheke noma usu30 something million ubheke ko 40 million uma ukuthi uzochecka nje ufuna ucheck igraph ukuthi indlela okhuphuka exponential ngakhona kumele ngabe ulapha uma ubhajwe kumele ngabe ubhajwe ko 20 something million kuyale and kumele ngabe abantu yona into abayisebenzisayo le angithi uYouTube ubukayibona bonke abantu awukhethi kumele ngathi bona abantu abayisebenzisayo le bengavunzwa umuntu ukuthi njengoba be-celebrate ey'koleni nje belokhu bethe ukuthi angiyazi kahle ithini le ngoma lena lentozana yomjolo uthini hamba futhi ingoma lo umjolo lo awukahle mfethu but nje kumele ngabe kwilapha kumele ngabantu ba-celebrate ngayo kodwa nawe awuthathe ivideo ingane celebrate ngeParis bese ufaka umjolo lo mhlambe ucishe sound eParis ufaka umjolo lo ubone ukuthi kuzocelebrateeka yini izoba khona yini injabulo lo mfo kaManqele lona waye udeserve yena kodwa ke phela wawuthola unyaka ngokwe support nokuthi ingoma yakhe ithandwe izwe lonke mhlambe ukhozi ukuthi into eyenza ukuthi barela kuyona mhlambe ukuthi nokuba promote music and ukhozi lo la SABC but SABC nawo deep down unyembeza phela uyalahla uyatshelana iqiniso futhi awugeja udlala
ingoma yenza amagangangozi bafethu. Uyabona le nto lena ngoba bebambelana iphintshe laphana ama-testis. Lento yenziwa ngisho futhi ngiyathemba ukuthi ngisho nabantu noma banikazi omjolo nomnikazi omjolo lo uma ebuka izinto ezikanje each and every day ufuna ukuthi enze indlela yokuchaza ukuthi uchaza thini. Phela kunzima inkosi impela uthayele emoyeni uthwele makuthi.